Lakha inkoira trok duar baguri constituency ke parlo Hanboka Sarthe Teron LP School ahem RIDF Scheme pen nangkele kekim kerang Cheklo Jonpli Angbong kepatang pon rong ruble pute government property ke doke kenang sot lasi Congress Sarkar kachari bomahut Karbiang Autonomous Council hen pen kedamtang surihini raplian kan Hanboka Sarthe Teron alongta klim sumar do olopu mathasi LP School ahem nangpilo lapenon BJP Sarkar kachari bomahut surihini raingkoi raisipen surihini raingkoi rahinia pharman puthot klim sumorta do olopu local MAC mate Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Toby mathathusi nili block par lopon Hanboka Sarthe Teron LP School along RIDF Scheme pen extension school building nangpilo amount lake 5,79,111 lasi contractor Chandro Hanse phan sai paklem toilo Asonse langli Chandro Hanse ta ninghi ning sopon pesi labangso RIDF Scheme Cheklo Jonpli Angbong patang pondedlo labangso RIDF Scheme nang pali pon thekapot EM Richard Toby phan Hanboka Sarthe Teron arong aradatum kacharo pajir pon rindi News report Karbiang Live